اینجا کولی میجگان. البته شما پایخست بودید بینندگان گرامی که ما در کدام منطقه تاجیکستان قرار داریم. البته در هفت کول. طوری گفتیم کولی میجگان کولی یکمی این دره یعنی شینگ دره شهری پنجکند است. ما تا این کول توسط وسیله نقلیات یعنی که به راحت آمدیم. راه کمی مشکلی داشت اما با غیرت و تلاش یعنی گروه همسفران ما توانستیم آزاد و به مشکل به همین منطقه یعنی تا کولی میجگان رسیده باشیم. در این سفر ما رو از اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان و همزمان نمایندگان خواجگی جنگل شهر پنجکند همراهی میکنند و ما راهمان را توسط شینگ دره ادامه میدیم، البته پیاده. چون تا اینجا آمده ماشین واسطه نقلیات رو ما در همین استراحتگاه نزدی کولی میجگان میگذاریم و ادامه سفر را پیاده تامین می‌کنیم. شما هم با ما بمانید و ببینید که ما چی را می‌بینیم. هفت کول، سکوتی سفیدی دره شینگ. کوه‌های فان در این شب و روز آرامند. قله‌ها سر تا پا در برف غرق. گویا آسمان پست آمده به شانه‌های کوه تکیه زده است. در این میان در دامن قطار کوه‌های زرفشان دره شینگ رنگی دیگر دارد. در این دره زمستان نه تنها فصل بلکه حلاوت بخشی روح و حالت پاکی، سکوت و بزرگی طبیعت می باشد. در زمستان هفت کول تماما دیگرگونه می شده است. در این موضع رنگ ها خاموش، حرکت ها سست و هر قدم معنا می گیرد. در موضع کولی یکم که میجگان نام دارد آرام آرام برف می بارد. درختان با شاخهای پر برف ایستادند که گویا طبیعت آنها را مخصوص برای این صحنه آرا داده باشد. هر شاخ خم شده، هر درخت آرام ولی استوار. آبی کول کب کبود می نماید. سفیدی برف با کبودی آب آمیخته شده منظره نادر به وجود آورده است. حتی کفک دریای شوخ شینگ هم با همین رنگ جلوه‌گر است. میجگان در بلندی تقریباً 1598 متر از سطح بحر جایگیر بوده با عمق تا 20 متر آغاز سلسله کول‌های افسانوی مرغزار می باشد. در ساحل کول مهمانخانه موجود است ولی تنها در دوره‌های گرمی برای قبول سیاحان آماده کرده می شود. قدم گذاشتن روی برف صدای نرمی خاص دارد. از دور صدای پرندگان به گوش می رسد. سست ولی روشن. توسط کوتالی بالای برف دست ناخورده قدم گذاشته به کول دویم سایه رسیدیم. کولی که قسم زیادی روز در سایه کوه ها می ماند. آبش تیره‌تاب می نماید. اطراف آرام بی غوغا. برف در اینجا غوض‌تر، قدم ها چخورتر می روند. درختان با شاخهای خم شده از برف عجب زیبا ایستادند. اینجا نیز صدای پرندگان گاه گاه خاموشی را می شکنند و باز همه چیز به سکوت فرو می رود. سایه در بلندی 1701 متر از سطح بحر جایگیر است. گرچند دهه ها در اطرافش هستند، مردم ساحل آن را برای مسکن انتخاب نکردند. گویا طبیعت خواسته است که این کول تنها باشد. از سایه به کول سیوم یعنی هوشیار به زودی رسیدیم. این کول در یک همواره با کول سایه جایگیر است.
дар соҳили ҳушёр сохтмони иншооти хизматрасонӣ идома дорад. соҳибкори маҳаллӣ мурғобӣ оварда дар кӯл сар додааст. ҳаракати онҳо дар рӯи об тамошобоб. اینجا کوری سیوم است. طوری ببینید در این کل از جانب صاحبکاران محلی یا شرکت سیاحی وطنی 21 سر مرغابی آورده شده است و در همین کل این مرغابی ها الکی مطابق گشتند و چون در مکان خود سکونت میکنند. طبیعت در اینجا در فصل زمستان هم خیلی زیبا است. ببینید برف باریده شده است و در قسم بالایی کمی نورهای آفتاب هم نمایان. ما سفرمون رو در دره شینک ادامه میدیم و کوشش میکنیم تا هفتم کل رویم. هوشیار نسبت به کلهای قبلی زنده تر می نماید ولی همانا آرام. همه چیز با طبیعت سازگار است. در ساحل کولی هوشیار با 2 نفر سیاحان خارجی واخوردیم. آنها آرام از ماشین پایان شده تأثیراتشان را به مثل عنوان کردند. در نگاهشان حیرت و سکوت احساس می شد. آنها گفتند چون این خاموشی و پاکی طبیعت را هنوز ندیدند. و گفتشان 7 کل در زمستان گویا انسان را از جهان پرغوغا جدا می کند و به آرامی باطنی می برد. سفرشان را خاطرمان و تأثیر بخش خواندند. номи ман зубер. ман Садриддин ҳастам. аз шиносоӣ шодам. мо аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. бисёр хуб. хуш омадед ба тоҷикистон. ташаккури зиёд. чӣ таассурот доред дар бораи тоҷикистон? кишвари бениҳоят зебо. ассалому алайкум. Салом ман алайкум. шоҳида тимол аз шиносоӣ шодам. ман ҳам ин кишварро дӯст доштам. воқеан кишвари афсонавӣ. одамонаш хело меҳмоннавоз, меҳрубон, хоксор ва чеҳрахандон. табиат чӣ гуна аст? зебо бениҳоят дилкаш. хеле хуб. табиати диққатҷалбкунанда. бале, боз дар оянда нақша дорем ба тоҷикистон биёем. шумо бори аввал дар тоҷикистон ҳастед? аҳа, бале, бори аввал. бале. шумо чанд рӯз дар тоҷикистон мемонед? мо як рӯз дар тоҷикистон мемонем. аз зебоии ин минтақа дар ҳайрат мондаем. кӯлҳо хело зебоянд. ман зимистони тоҷикистонро дӯст доштам. дар воқеъ ба мо писанд омад. ин кас аз африқо аст. бисёр хуб. бале, ман аз африқои ҷанубӣ ҳастам. саёҳати шумо кадом кишварҳоро дар бар мегирад? сафарамон аз ӯзбекистон оғоз шуд ва тавассути тоҷикистон ба дубай меравем ва то арабистони саудӣ идома дорад. агар мо вақти зиёдтар медоштем хело хуб мешуд. зебоиҳои тоҷикистонро бештар медидем ва бо иншоотҳои таърихиаш хубтар ошно мешудем. Шобинини иззатман бибинед ки дар фасли зимистон сайёҳон аз кишварҳои дигари олам ба тоҷикистон омаданд ва махсусан сайёҳатро дар ҳафткул интихоб карданд. чӣ тавре ки шумо шоҳид гардед, гуфтанд хеле хушҳоланд, сарфарозанд, пеш аз ҳама аз он ки мардуми тоҷик бисёр мардуми меҳмоннавоз ва табиати тоҷикистонро низ хеле
زیبا وصف کردند. роҳамонро идома додем. ҳарчанд боло меравем, ҳамоно барф зичтар мешавад. акнун ҳар қадам заҳмати бештар металабад. ба кӯли нофин расидем. кӯле пур аз сир ва ривоят. обаш дар зери рӯшноии зимистон гоҳе сурхтоб менамояд. нофин маркази хомӯши силсилаи кӯлҳост. болои он деҳаи бостонии падруд ҷойгир аст. дар соҳили кӯл меҳмонхона мавҷуд мебошад, ки дар фасли зимистон барои сайёҳон имкони таваққуф фароҳам меорад. پس از گذشتن از کنار نوفین وارد دهه پدرود شدیم. از میان آن جوی مصفا جاری می شود. ساکنان محلی ما را با صمیمیت پیشواز گرفتند. با سخن گرم و با تبسم. در خانه یک مرد سخاوت پیشه یک پیاله چای نوشیدیم. در آن لحظه سردی زمستان احساس نمی شد. مهمان نوازی مردم گرم مثل دلهایشان. این مهمانخانه ها؟ مهمانخانه از پدرم همین مهمانخانه اما آدم سال 43 سال ساختگی سال 1943 ساختگی 43 سال ساختگی همین یکون پول مول گرک نیست. همین مسافرها از کجایی که میبیان خواهی خارجی باشد و خواهی آدمای همین دیار خودما میبیان همینجا خوب میکنند همهاشون نه یکون موندگیش میبیاد یک درموندیش میبیاد خوب میکند و خواهی باشد یک پیاله چای میکنیم مثال با خیر و خوش کرده مثال چیخ رحمت گفته و این مکرر که اتوری پول نمیگیری؟ پول نمیگیریم خارجی ها میبینن بسیار میبینن همین نزدیکم همین یک چند روز شد که خارجی دو تا همینجا گسل کردم بسیار خرسنده میکننده با شبه میکردین که این برای چی پول نمیگیرد این چیکارا باشد گفته پریواچیک من پرسید که همین خیلی موقع من گفتم که من یک کارگر عادی بعد من گفتم که این از کجا می آورد این پول مول همه خیلی چیزایا که همیشه مثال ما خوردگی ما من همین خدا را شکر نو هست دولت ما تینج خدا را شکر این یکون تنقیصی نیست راسته شکر خدا را شکر که مثال جناب عالی برای ما مثال همین خیلی کارهای فراوان آورد معاشی هست بازار هست قشلاق‌ها و من خدا را شکر دو سیت مگزین این دهه چی نام دارد؟ پدرود دهه پدرود دهه پدرود این چقدر اهالی داره اینجا؟ اینجا اکن خوجگی اساسیش همین 100 خوجگی خیلی این برف کی زد برف؟ این برف پادر دویم برف همین دویم برف همین شده؟ برف های نقص شد اینجا ها مثال اگر 25 خال 20 خال زده باشد اگر کل هفتم من این ششم با در اینجا زیادتر هوای برف و چیش مشکل نه خدا را شکر یکون مشکلی نیست در همین زمستون هم یک دو نفر سیاهای ما دیدیم راه بالا رفتن سیاها میرون از من کل ششم به خوب میکنم اینجا ها هست با همه خیلی مثال خمستی های و این قشلاقمون هم به هست زمستون هم میبینن؟ زمستون هم میبینن حتی تابستون بیشتر میبینن که زمستون؟ تابستون بسیار میبینن یه حوض بعد اینجا کلی پنجم میشد ها؟ کلی پنجم هست نزدیکتر بعد در این بارا شون کن کلی خوردک ها؟ بعد این کلی خوردک من همین چقدر از قشلاق چقدر دو؟ یک تخمین هم 150 متر نکه ما رسیدیم سال شدگی بود یگونه است همین هفت کول خوش شدگی بود زمستون نه همش کم آب میمونه کم آب میمونه تو نه که خوش پورا قاق شدگی نیست موزر کول نوفین دیدم نسبت به تابستون خیلی 40 متر پست نه خیلی مشهور لیکن خوب نمیشه نه
این کلی خورده کم خوب نمیشه. خوق نمیشود. حاضر که میبینید که در این پس در این روز زیاد شدن میگیرد. شغل اساسی همین مردم همین محله همین دهه چیه اصلا چیکار شغل اساسیش برادر مال گو هست همین 100 خوجگی با حساب کنید همین 200 تا مال ندارد اینجا. مول مایده. مال مایده گوش هم همین بعضی آدما ندارد. انا سیاحو اصلا سیاحو خدمترسانی سیاحی به میکنن سیاحو با مثلا ها سیاحو به خدمت میکنن اینجا. خدمت میکنن. هست اینجا همون بیای سیاحو به خدمت نکردگی مثال این کشلاق هم به هست، نوفین هم به هست. همین قضایی را دیدید که هست. کوری هوشیار هم به هست. سیون کوردا. از همین حسابی سیاحو درآمد میگیرن. ها این واخوری سفر را باز هم بیشتر معنیدار کرد. خبر حضور رحمان سلامت باشین سلامت باشین رحمان خوش اومدن دارید. مهمونو کنیم جو جنبا همیشه جو کری همه شدن های رحمت سلام بعد این به کولی پنجم خردک رسیدیم. خردترین کولی سلسله کولهای مرغزار. برف تمام ساحل کول را پوشانیده است. تنها دایره آبی کول از زیر برف بیرون دیده می شود. و کولی ششم برای استراحت شبانه آمدیم. از کولی پنجم تا کولی ششم توسط همین واسطه نقلیات یک نفر یک ساکنی همین دهه پدرود با ما کمک کردن و اینجا الکی کولی ششم است و شام هم فرا رسیده شده. حالا الکی تاریک میشود. سفر ما ادامه دارد و صبح روز دیگر ما کوشش میکنیم تا کولی هفتم رفته باشیم و همین زیبایی های منطقه رو به شما نمایش بدهیم. شب را اینجا روز کردیم. صبح هم دمید و افتاب الکی توریم میبینید قله های کوه رو فرا گرفته آیسته آیسته منطقه رو فرا گرفته شده است و ما شب گذشته در انا همین مهمانخانه یعنی در ساحل کولی ششم یعنی کولی مرغزار بودیم یعنی شب رو در همین مهمانخانه روز کردیم به خاطر که وقت رو صرف کنیم و همون حرارتی که معتدل است هوا رفته تا کولی هفتم برگردیم کمی در سناریوی برنامه تغییرات وارد کردیم یعنی ما حالا از نزد همین مهمانخانه یک باره به ایستادن به نوارگیری تا کولی هفتم کوشش میکنیم تا کولی هفتم رویم ولی تا جایی که امکان پیدا میکنیم میرویم و برعکس وقتی که از آنجا برمیگردیم بعد نوار میگیریم و همین زیبایی ها رو به شما نمایش میدیم. نگفتن امونت که در همین ساحل کولی ششم از جانبی یک شرکت سیاحی یا شرکت سیاحی سیاحت به هفتکول یک مجمع استراحتی یا بازی سیاحی مرغزار تشکیل کرده شده است و این بازه بسیار یک شرایط خوب هم دارد. وقتی ما برگشتیم حتما امکانیت و شرایط همین بازه را نوارگیری میکنیم و به شما نمایش میدیم. البته امکانیت و شرایط زمستانه رو در این بازه ما رو هم سفر باشید. زویروف چه خیلی حفاظی خنک چند درجه خنک هایوزی؟ روزه در سنه 14 شدازی
ана тамошобинони иззатманд то ин мавзеъ ҳанӯз ҳеҷ кас наомадааст. яъне якуми шуда мо дар рӯи ҳамин барфи сафед қадам мегузорем ва ҷониби кӯли ҳафтуми силсилаи кӯлҳои марғзор ё шингдара раҳсипор ҳастем. наворгирӣ аз ҳамин ҷо ба боло идома ёфт. қадамҳо рӯи барфи баланд. ҷойҳое ҳастанд ки баландии барф ба 1 метр мерасад. дар ин мавзеъ барф тамоман баланд бубинед дар зону мерасад. қадамҳои мо аввалин изҳо дар ин сафеда мебошанд. дарахтони пурбарф, шохаҳои хамшуда, сукути амиқ ва садои гоҳ-гоҳи паррандагон ҳамаи якҷо саҳнаи нодир месохтанд. ниҳоят ба кӯли ҳафтум, охирин кӯли силсилаи кӯлҳои марғзор ки ҳазорчашма ном дорад, расидем. ана тамошобинони иззатманд мо ба мақсад расидем. ба кӯшишҳои зиёд мо тавонистем ба назди кӯли ҳафтуми силсилаи кӯлҳои марғзор ё дараи шинг расида бошем. инҷо кӯли ҳазорчашма аст ва тавре шумо мебинед кӯл пурра ях бастааст. саври кӯлҳои поёнӣ кам ях доштанд, ин кӯл пурра болои ин кӯлро ях пӯшонидааст. аз ин бармеояд ки инҷо ҳаво нисбатан сардтар мешудааст. ҳоло ҳаво на он қадар сард аст. офтобам баромадааст ва ҳозир ҳарорати ҳаворо месанҷем ки чанд дараҷа хунук мебошад. тарҳи 13, яъне ки айни замон дар ҳамин минтақа ҳаво 13 дараҷа хунук аст ва баландӣ аз сатҳи баҳр бошад баландӣ аз сатҳи баҳр алтиметр каме суст кор мекунад ва мунтазир мешавем то кушода бошад. ду ҳазору чорсаду сию 2440 метр аз сатҳи баҳр баланд аст инҷо ва барф ҳам тавре шумо дар поёнтар дидед ва инҷо мебинед хеле зиёд боридааст ва ҷамъ гардидааст. мо дар ин мавзеъ каме таваққуф мекунем, наворбардорӣ мекунем ва шуморо низ даъват мекунем ки бо мо бимонед то зебоиҳои бештари ин минтақаро дида бошед. кӯл пурра ях бастааст. сатҳи он мисли оинаи сафед ҷилвагар аст. ях ғафз. барф рӯи ях қабати дигаре сохтааст. манзара ҳайратовар. тавре гуфтем, баландии барф дар соҳили ҳафтум кӯл зиёда аз 1 метр аст. ҳазорчашма дар баландии тақрибан 2400 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, оромтарин кӯли силсила кӯлҳо мебошад. ба ҷое омадем ки як оромии ғайриоддӣ ки баъзеҳо дар орзи чунин як оромӣ то ки ҳам рӯҳан ҳам ҷисман осоиши худро ёбад ва бинед тоҷикистон чӣ гуна табиатҳои бешисосо дорад. имрӯз мо новобаста аз хунукию барф ки зиёда аз 18-20 дараҷа буд ба ин самт сафар кардем ва то бинем ба чашми худ ки вазъи кунунии табиати тоҷикистон, вазъи гидрологии он, яъне ки сатҳи оби кӯлҳо, реҷаи онҳо, реҷаи ғизогирии онҳо дар фасли зимистон дар хунукҳои қайратун чӣ гуна аст. ва мо бевосита шоҳид ҳастем ки дар кӯли ҳафтум ки ҳазорчашма ном дорад,
ягон ҷойи об намоён нест ва ҳама барфпӯшу яхпӯш аст. бо сабаби баланд будани барф мо ба назди соҳил рафта наметавонем, зеро дар соҳил ях нисбатан танук аст ва дар баркас хеле ки бо навор гирифтем ғафсиён хеле зиёд ва барф ҳам дар ҳудуди 80 сантиметр дар баъзе ҷоҳо то 1-1.5 метр баландӣ дорад. албатта омадан мушкилиёти худро дорад, зеро роҳ вазнин аст ва ба ин минтақа то ба кӯли ҳафтуме ки ҳудуди силсила кӯлҳои дарёи Шинг ҷойгир ҳастанд, бо мушкилии роҳ нақлиёт то ба ин ҷо намебиёяд. фарқият аз як кӯл то кӯли дигар фарқият ҳам ҳаст, ҳам аз лиҳози обу ҳаво ҳаст, ҳам лиҳози баландии барф ва ҳам аз лиҳози яхбандӣ. бале, аз кӯли якум ки Мижгон ном дорад мо дидан карданро оғоз намудем ва пиёда ин масофаи зиёда аз 22 километрро тай намуда омадем. бинед чӣ қадар тафовут байни кӯлҳо. ба қадри боло баромадан ранги кӯлҳо дига мешавад ва оҳиста оҳиста дар кӯлҳои поини аввал қисме аз онҳо яхбандӣ дар ба қадри боло баромадан то аз ҳисоби хунукии ҳавои кам будани режаи ғизогирии онҳо то кадом андоза кӯлҳо дар фасли зимистон хурд мешаванд ва агар хато накунам дар ҳудуди 70% оби онҳо ва мумкин то 80% бошад дар фасли зимистон паст мешавад. ҳамин кӯли ҳафтум аз нигоҳи шумо чӣ қадар паст шудааст назар ба тобистон? аз сабаби он ки кӯли ҳафтум кӯли маҷрӯӣ аст ва он бевосита обаш ҳама вақт ҷорӣ аст ба болои сарбанд, он онқадар сатҳи он онқадар пасту баланди зиёд намешавад. ба ҳар ҳол ҳозир мо мушоҳида намудем дар болои сарбанд не, дар қисми камтар он дар зери сангҳо овози об шунида мешавад, зеро сатҳи болои бо барф пурра пӯшида шудааст, яхпӯш аст ва об дар зери сангҳо ва хеле ки дар қисми поёнии сарбанд мушоҳида намудем об хеле кам аз он ҷорӣ мешавад. аз сабаби он ки ҳаво хеле хунук буд шабона рӯзи гузашта ва обшавии барфу ях низ он қадар назаррас нест. аз ин лиҳоз ҷоришавии об кам. аз тарафи дигар мо ба ғайр аз оромии ғайриоддӣ ки барои рӯҳу ҷисму ҷони одам як ҳаловату як қуввати дигаре мебахшад, мо захираи кунунии табиати ин минтақаро дидем ки барф ба дараҷаи дар ин ҷо боридааст. ин аллакай дар моҳи январ ва чӣ хеле ки агентии бодҳавосанҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай хуштор доданд, дар рӯзҳои минбаъда боз боришот дар назар аст, дар моҳи феврал боз боришоти зиёд дар назар аст ва боварии комил гуфта метавонам ки ғизои худро пурра ин кӯлҳо дарёҳо аз ҳисоби барфи борида мегиранд ва аз он ҳам мумкин аз меъёр ҳам зиёд шавад. барои он ки аллакай дар ин ҳол қарор дорем дар ҳудуди тахмин 2400 метр аз сатҳи баҳр ва аллакай бинед чӣ қадар фарқияти баландии барфи хобида барфи борида чӣ қадар аст. аз 10-12 сантиметр дар кӯли якум сар карда то ҳудуди қариб 80 сантиметр то 1.5 метр дар ин ҷо ба мушоҳида мерасад. хуб, мо шумо ин лаҳза дар фасли зимистон таҷриба кардем ва омадем як саёҳати хуб ҳам анҷом додем. ба сайёҳон чӣ тавсия медиҳед? ва нафароне ки мехоҳанд ба ҳамин гуна минтақаҳо сафар кунанд, дар ҳамин гуна минтақаҳо истироҳат карда бошанд, чӣ тавсия медиҳед, чӣ маслиҳат медиҳед? шахсоне ки агар дар фасли зимистон ба рухсатӣ мебароянд ва дӯстдори табиат ҳастанду ба сафарҳои ғайриоддӣ ки баъзеҳо мегӯем бо забони русӣ экстремални туризм аст, ин хеле мусоидат мекунад. аз тарафи дигар мо бо чашми худ дидем ки аллакай инфрасохтор дар фасли зимистон ҳам то ба андозае мавқеи худро ёфтааст. дар ин самт ба як дараҷаи назаррас пешрафтро ҳам мушоҳида намудем, зеро дар кӯли якум, дар кӯли дуюм, дар кӯли то кӯли шашум, ҳатто дар кӯли наздики кӯли ҳафтум ҳам баъзе хобгоҳҳо сокинони маҳаллӣ барои хоби сайёҳон шароите муҳайё карданд. ва дирӯз дар роҳи сафар ба ин самт 2 нафар сайёҳи хориҷиро дидем ки аз ҷумҳурии африкои ҷанубӣ ва Мавритания барои тамошои кӯлҳо дар фасли зимистон ба ин ҷо сафар намуданд. яъне ки аллакай ин худи гоҳи он аст ки табиат бевосита дӯстдорони худро ба худ ҷалб мекунад ва ба сайёҳоне ки хуштдори
طبیعت زمستان هستند. گفتم میتونم که به یگون دودلگی به یگون ترس و هراس با تیاری جدی، یعنی که چگونه باید تیاری چی توصیه چی باید با خود داشته باشم؟ ولی با لباس گرم، با خوراکی، با ذخیره خوراک، هرچند که خوراک در مهمان خانه هایی که در کل چهارم و ششم دیده می شود امکانیت هست، با لباس گرم، پای افزول گرم و دیگر لوازماتی که در زمستان لازم میشد با خود گیرند و با سفر برند. یگان مشکلی نیست. کمتر مشکلی در اون است که از حساب بلندی برف بر آمدن کمتر مشکلی به میان میآورد، یعنی که مانده شوی زیادتر و وقتی بیشتر صرف می شود و یگان مانع نیست و حتی می توانند با دل پر ماندگی خود را برآورند، یک فراغت گیرند، یک با طبیعت زمستانی کوهستان شناس شوند. ҳангоми бозгашт шаршараҳои хурд, чашмаҳои зиёд ва шилшилаҳои ях диққати касро ба худ ҷалб мекунанд. агарчи ҳаво каме сардтар аст, вале оби ин дарёча гарм аст, яъне ки ба кас як ҳаловати хос мебахшад. об дар ин сардӣ ҳам роҳи худро ёфта ҷониби поён ҷорӣ мешавад. چه؟ برفای تازه داره راه؟ برای ماشین برآمده میکنه؟ تیار میکنه ها؟ کی اومده سر کرده برف تازه کنی؟ سر اومده. سر اومده؟ خنک نه هوا؟ بعد درس اومده. بعد درس اومده؟ مکتب میخونه؟ سیم چند میخونه؟ سیم هشت. هفت. هر شما هفت؟ هشت. نام حلیم؟ محمد نام پرویز؟ ای آفرین. تو که تو بگونی تمام میکنه تو پایینا؟ تو کجا؟ تو آبیده میشد. تو آبیده؟ تو پایینا میبرید با؟ بعد دیگه بچه های دیگه نامدن؟ نامدن. با کردشان نامدن. کردشان نامدن؟ خواجگی زندگی. آفرین برای کور مالش. همه تماشاگران ایزدمند، اینجا هزار چشمه است. کوله که در بالا است یعنی هزار چشمه نام دارد، از همینجا نامگذاری شده است، یعنی هزار چشمه، کولی هزار چشمه. آبی کولی در بالا بوده تگ میزند و توسط زیر زمین از همینجا آمده از هزار نقطه، یعنی از زیر زمین میبراید. حالا چشمه ها شاید در فصل زمستان کمتر باشند، اما در فصل تابستان حساب کردن که انیق در اینجا هزار چشمه وجود دارد.
баъди бозгашт ба кӯли шашум марғзор расидем. ин кӯл қисман яхбаста аст. об ранги кабуди амиқ дорад. дар канори кӯл пойгоҳи сайёҳии муҷаҳҳаз ҷойгир аст. ана тамошобинони иззатманд, мо баргаштем ба кӯли шашум, яъне кӯли марғзор омадем. саҳари барвақт, яъне барвақт ҳам не, соат 9 буд, аз ҳамин ҷо ҳаракат кардем ва ҳарорати ҳаво 15 дараҷа хунук буд ва ҳоло нисбатан гармтар аст. ана мо айни замон вориди ин пойгоҳи сайёҳии марғзор мешавем ва тавре дар оғоз ба шумо ваъда додем шароиту имкониятҳои ин базаи сайёҳиро яъне ба шумо нишон медиҳем. ана ҳоло ҳарорати ҳаво дар ин мавзеъе ки мо қарор дорем тарҳи 9 дараҷа, яъне 9 дараҷа хунук аст ҳаво. аммо офтоб ки ҳаст, мо он қадар хунукиро эҳсос накарда истодаем. бо мо бимонед, вориди базаи сайёҳӣ мешавем. инҷо тамоми шароит барои саёҳатҳои зимистона муҳайёст. лижаронӣ, яхмолакбозӣ, сайругаштҳои зимистона, меҳмонхонаҳои гарм ва ошхона. меҳмоннавозии сокинони маҳаллӣ ин маконро боз ҳам ҷолибтар мекунад. дар меҳмонхона шумо дар як вақт чӣ қадар меҳмонро қабул карда метавонед? чӣ қадар шароит аст? барои чӣ қадар меҳмон? ширкати сайёҳии мо, ширкати сайёҳии сайёҳати ҳафткӯл, айни замон мо метавонем то 40 нафар сайёҳро қабул намоем. тобистонам то 40-45 нафар. агар мо хаймаҳо мезанем, метавонем то 100 нафарам меҳмон қабул карда тавонем. зимистон хонаҳое ки қабати дуюм, ҳало шумо қабати дуюма диден, унҷо барои 20 нафар ҷои хоб дорем. унҷо ҳама шароит мавҷуд аст. тиризаҳо тарафи кӯлба нигоҳ мекунад, як манзараи хубам дорад ва мо метавонем унҷо мо гармидиҳии умумӣ дорем ки мо аз поён аз гармиро медиҳем ва дар хонаҳо чӣ шинондагӣ ҳастем, гармидиҳак радиатор мегӯем, шинондагӣ ҳастем, унҷо ҳамаш гарм. барқӣ? не аз системаи гармидиҳӣ ки ба ҷои об мо антифриз пуркарда ҳастем ва деги гармидиҳиш дар қабати якум аст, як хонаи алоҳида. кумур гарм мекунем? бале, кумур он қадар хароҷотш ҳам зиёд нест. як рӯз мумкин аст як халта кумур мо сарф кунем. дар боло мо 3 хона утоқи 2 нафара дорем, 2 утоқи 4 нафара дорем, 2 утоқи 3 нафара. ин дар манзили дуюм. як ду хона мо мушоҳида кардем, анамон фарши гарм ҳам гузоштаед? бале, ин манзили аввал. дар манзили аввал унҷо мо барои 4 кас, як хона 4 кас, дигар хонам 4 нафар, 8 нафар шуд ва 3 то дутоги 16, 8, 4, 8, 6, 14 барои 14 нафар
ما اونجا هم جای داریم و باز یک خانه دو خانه دیگری داریم که اونجا ما به طور بابایی یعنی پیچکل بله گرمی با خود ما ساختگی هستیم و هم میتونیم. باری اول است در فصل زمستان به اینجا آمدیم و واقعا طبیعت خیلی زیبا است. همین کولها قسما یخ بستند ولی کولی هفتم وقتی ما رفتیم پورا یخ بسته بود. من همین کولی ششمم که در پس منظری ما هست میبینید قسما یخ بسته است. هر سال همین گونه هست. یک سالای می شود که اگر سال گرم باشد من سال گذشته پورا یخ نبست. این سال با فکر من که حتما یخ میبندد. حالا اگر شمال نمی بود شمال سخت شد همین اون طرفش هم یخ بستگی بود. همون یخ هم تلکه را ایدر آورد. این همین اگر من همین شب خودتون دیدید 15-17 درجه منفی بود. لکن صبح که خیستیم همین آواز کپکا میشنوی و کپکا من یک نوار هم گرفتم هم بالا ایستاده نوار را گرفتم خوندن این کپکا وای نبینی این عصب آرامه که من همینجا که میبایم خودی من 77 سالم من همینجا میبایم اگر در یک ماه یک بار یا 2 بار بیایم من یک ماه و 2 ماه انرژی میگیرم. هفتکول در زمستان مکانی سکوت، پاکی و نیروی طبیعت است. قدم در برف، صدای پرندگان، یخبندی کولها و بزرگی کوه انسان را به خود میکشد. هفتکول سکوتی سفیدی دره شینگ.